makuru agezwe muri kano kanya tuyahere muri Israel. Israel yababajwe bikomeye cyane n'igitero yagabwe n'umutwe wa Hezbollah nyuma yaho uyu mutwe wakoresha indege zitagira abapilote arizo twita drone maze zirasa bikomeye ku birindiro by'ingabo za Israel. Ibi byabereye mu majyepfo y'umujyi wa Haifa ahari ibirindiro by'ingabo za Israel, aho abasirikare bane ba Israel bahasize ubuzima maze abandi bantu 60 barakomereka. Iyi ni intambara ikomeje kuba hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah, dore ko mu buzima bwa buri munsi Israel igerageza kurwanya umutwe ariko nawo nta gucika intege, uragazagaza kufite ingufu zo kwihimura kuri Israel. Aya ni amakuru adasanzwe abagezwe muri kano kanya. Reka aya makuru tuyakomeze muri Kongo. Muri Kongo, raporo yakozwe ku ngabo za Afrika y'Epfo zoherejwe gucunga umutekano muri Kongo iragaragaza ko izi ngabo zibasiwe n'ubusambanyi n'ubusinzi, dore ko ibyo zikora atari byo byazijyanye. Raporo bakoze ngo iragaragaza ko izi ngabo kenshi na kenshi zibasiye abagore b'abakongomani, zibakoresha ibikorwa by'ubusambanyi, yewe nazo ubwazo ngo zigasambana ubwazo. Si ibyo gusa zikora, dore ko ngo akenshi na kenshi zirangwa n'ubusinzi bukabije, aho ngo birwa binezeza mu tubari baririmba, babyina kandi baninywera. Izi ni ingabo za Afrika y'Epfo. Izi ngabo za Afrika y'Epfo zari zoherejwe mu majyaruguru y'intara ya Kivu, ni muri Beni, gucunga umutekano. Gusa bigaragara ko umutekano atari wo zicunga, ahubwo zitwara zigakora n'ibyo zishatse, nk'uko raporo irimo bigaragaza. Muri iyo raporo iragaragaza ko hari umusirikare wa Afrika y'Epfo watanze 26,000 by'amaransi. Aya ni amafaranga akoreshwa muri Afrika y'Epfo, ayaha umugore w'umukongomani wo kugira ngo ajye kwita ku mwana babyaranye. Ibiro biragaragara ko ibyazijyanye atari byo zikora. Muri aya makuru yacigizwe muri kano kanya, reka tuyakomereze mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze umusore yishwe n'indaya nyuma y'uko ngo bari biriwe basangira maze bajya kuryama. Mu kujya kuryama ro bukeye basanga ku muryango w'indaya uyu musore yahaguye. Bahasanze umurambo w'uyu musore. Wajya uti byabereye hehe? Byabereye mu murenge wa Kimonyi, mu kagari ka Buramira, mu mudugudu wa Kabaya, ahangani mu karere ka Musanze, aho umurambo bikekwa ko wishwe n'indaya. Uyu ni umurambo w'umuhungu witwa Sebuyuki uri mu kigero cy'imyaka 20, wasanzwe ku muryango w'umugore witwa Petronira, ahasangwa yapfuye. Gusa amakuru tugezweho n'abaturage avuga ko uyu muhungu yari wasangira n'uyu mugore inzoga maze bakajya kuryama. Mu kujya kuryama rero nibwo ngo mu bikera ngo babonye umurambo w'uyu muhungu ku muryango w'urugo rw'umugore witwa Petronira. Uyu mugore ngo subwa mbere ashatse kugirira nabi abagabo, dore ko ngo yashatse no kumenaho umugabo we amazi ashyushye. Aya ni amakuru adasanzwe, amakuru aba yararanze cyangwa se amakuru bari macaracira muri no minsi adasanzwe. Andi makuru agezweho muri kano kanya reka tuyakomereze Kimisagara, ni mu mujyi wa Kigali. Kimisagara umusore witwa Gatoya Jean yateze na mugenzi we bakinaga biyara amafaranga 1,000 maze birangira 1,000 kibashwanishije. Wakaza uti byagenze gute? Ni nyuma yuko abangaba bombi baje gukina biyari maze umwe aza kurya undi, umwe amaje kurya undi. Kumvikana mu buryo bwo gutanga amafaranga biragorana, dore ko uyu nguyu Gatoya byabaye ngombwa kuba murya cyangwa se bamutsinda ubwo yakinaga biyari, bamwatsa amafaranga yari yateze na mugenzi we arayimana. Maze mu kuyimana reka sinakubwira intambara irarota. Mu kurota kw'intambara kw'aba bombi bararwanye bagera naho ngo bafunga umuhanda, maze polisi y'igihugu iratabara. Mu gutabara kwa polisi y'igihugu yagerageje kubakiza, maze kubakiza ifata Gatoya n'uyu nguyu barwanaga imwe ibicaza hasi. Mu kubicaza hasi rero nibwo polisi yatangiye kubabaza icyabateye kurwana, bavuga ko bafuye amafaranga 1,000 bakinaga biyari ngo bari bayateze. Maze byarangiye rero nuko bafashe Gatoya bakamushyikiriza abanyerondo kugira ngo bamutware kuri station ya polisi. Maze uyu musore wundi bakinanaga biyari, dore ko ngo yari yakometse mu gatuza, bamureza kwa muganga kujya kuvurwa. Uyu musore Gatoya mu kujyanwa n'abanyerondo rero nawe ntago byaje koroha, dore ko yashatse kubasiga cyangwa se kwirukanga abasige, maze arasimbuka agwa muri ruhurura y'umugezi w'amazi, maze hasiga ubuzima. Abaturage babonye ko ngo bwageragezaga kwiruka nkasiga abanyerondo, yasimbutse akagwa muri ruhurura y'umugezi w'amazi, maze kuva muri ayo mazi biramunanira, dore ko ngo yagerageje koga ariko bikanga bikaba iby'ubusa, birangira hasize ubuzima. Ngahe nguko rero
imikino yo gutega burya nayo ntabwo iba yoroshye. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu burengerazuba. Ni mu burengerazuba aho umunyeshuri wigaga mu ishuri rya kaminuza ya Kibogora Polytechnique yasize ubuzima mu kiyaga cya Kivu. Wakwibaza uti byagenze gute? Uyu munyeshuri yagiye koga mu kiyaga cya Kivu, ahageze maze arahapfira. Ni umunyeshuri witwa Imanirahari Joseph wo mu kigero cy'imyaka 24 warohamye mu kiyaga cya Kivu. Uyu munyeshuri yikaga muri kaminuza ya Kibogora Polytechnique, akaba yaturukaga mu karere ka Musanze. Hoteli Muhabura, imwe muri hoteli ifatwa nka zimwe mu hoteli zikomeye cyane mu ntara y'Amajyaruguru, yibasiwe n'inkongi y'umuriro. Ni inkongi y'umuriro yatangiye mu masaha y'ine z'ijoro zo kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Ukwakira, aho iyo nkongi y'umuriro yatangiriye hamwe mu hatekerwa amafunguro. Nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru, SP Jean Bosco Mwiseneza, yemeje iby'iyi nkongi. Avuga ko hari igice cy'iyi hoteli mu gihugu cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Gusa anatangaza ko byabaye ngombwa ko hatanga ubufasha bwihuse bwo kugira ngo iyi hoteli idashya. Iby'iyi nkuru turaza kubikomeza mu makuru akurikira.